Yoyakim a tlakusiwa eBabylon. Hi lembe leri Evil-Merodach hosi ya le Babylon a sunguleke ku fuma ha rona. A komba tintswalo eka Yoyakim hosi ya Yuda. A n'wi humesa ekhotsweni. A ri lembe ra 37 ra ku yisiwa ka Yoyakim hosi ya Yuda evukhumbini hi siku ra 27 ra n'hweti ya vu-12. Evil-Merodach a vulavula khwatsi na Yoyakim, a n'wi hlayisa ku tlula tihosi tin'wana leti a ti ri na yena evukhumbini eBabylon. Kutani Yoyakim a hlula swambalo swa yena swa vuhlonga. Kutani kusukela kwalaho siku rin'wana na rin'wana ra ku hanya ka yena, Yoyakim a dya na hosi endlwini ya yona. Masiku hinkwawo hosi ya le Babylon a yi timela Yoyakim swo ti hlayisa ha swona. Swi ve tano ku kondza a muntshwa loyi a ti nyikela ku khongelela leswi umyena valani nga va tshemba wapiwa Vapaneka madyambu lamane vamba ilo ra munhu ku tsima rito ra n'wina ri hlayile. Xikwembu xa mina loko va ha pfula nomo ya vona ku ya vulavula leswi nga va khomisa swona. Va khongela ku Moya ku tsima pfula tindleve ta hina ta ximoya leswaku Xikwembu nala a nga yiveli rito leri hi ya hanya ha rona eviteni ra matimba ra Yesu Kreste lana Xikwembu a khensa. In Jesus' mighty name we pray. amen haleluya amen ma pfumeleriwa ku ba amen loko ni ku ni chumayila. Lava ku ya dyondzisa ehansi ka nhlokomhaka leyi nge prayer oven. A hi ngo prayer oven. Prayer oven i xikhongelo xa onto. I onto ya xikhongelo. A hi ngo prayer oven. A hi ngo prayer oven. Haleluya kereke ya hosi. Laha hi hlayeke kona hi twa hi ta Jehoiakim. Jehoiakim a ku ri hosi ya Juda. Mativa kwala avuton'wini a hlangana na xiyimo loko a nghena avuhosini. U yo fuma tin'hweti tinharhu ntsena 3 months. U fume 3 months aka vuhosi bya yena. Ma swi vona vanhu va ha tsakile va ka va ba nkulungwana na va ndyangu wo vo Jehoiakim va tsakile va ku hi beburi hosi ku na hosi amutini. Mara a fuma 3 months ntsena. After 3 months swi vula ku loko ri ku a hola avuhosini bya yena a holi miholo minharhu ntsena. Munhu loyi a nge se hlengeleta no hlengeleta na ku tiphina hi mali ya yena a nge se tiphina 3 months ntsena. Ku humelela hosi ya le Babylon leyi a yi vitaniwa Nebukadnezar yi fika yi hlasela ndhawu liya ya Yerusalema liya. A hlasela tindhawu hinkwato ivi ku khomiwa na yona hosi leyi Yoyakim a ya akhotsweni a yisiwa a Babylon a yisiwa a vukhumbini hi xilungu va ku vitana a exile. Munhu a ha ku tirha 3 months ma swi vona ku a nge se tiphina. Va ya va ya n'wi pfalela loko a khomiwa a ri na 18 years. Ma n'wi vona ku a ka ha ri muntshwa wo tiyela wa kahle 18 years. Mara Vumbangi u tshame malembe mangani jele? U tshame 37 years. Malembe lawa a nga ma tshama jele ma tele ku tlula malembe lawa a nga khomiwa a ri na wona. U khomiwa a ri na 18 years. A ya tshama 37 years. Leswi hi nyikaku 55 years se. Loko hi katsa na 37 years liya a nga yi tshama a jele. A tshama jele a za a swi amukela ku mina se no yimela lembe ra ku fa ka mina ku sukusela ni ri na 18 years ni tshama jele. Tijele ta kona a ti nga fani na tijele ta namuntlha. A ku ri jele leyi a yi vitaniwa Dungeon. Dungeon i jele ya le hansi ka misava.
hi loko a va ku teka va ku hoxa ehansi ka misava ma ku vona hansi ka misava mi ku mi lumiwana hi makondlo kwele mi pfa mi hlangana na swilo in the dungeon aka jele yi le hansi ka misava hi laha a ri kona xiyimo xi ri ku tikeni eka na swi vona Jehoyakimi a swi vona ku swa mina se swi herile mativa loko a ri kwele khotsweni rito ra Xikwembu ri ri a ku ri ti 27 ta n'hweti ya vu 12 a ku ri ti 27 ta December hi lembe ra vu 37 ra ku khotsiwa ka yena swi vula ku siku leri a khoma 50 years a khoma 55 years loko hi katsa malembe ya 37 na 18 years leyi a nga khoma a ri na yona a ku ri birthday ya yena ya ku khoma 55 years ku ri lembe ra vu 37 a ri khotsweni a heli matimba a vutisa ku ni twi ku ngheni president ya nyuwana hikuva Nebukadnezar u lovile a nga ha ri kona se kumbe president leyi nghenaka yi nga ni komba titswalo loko va n'wi byela a ku ngheni president mani va ku ngheni president Evil-Merodach loko a twa mhaka ya ku ngheni president Evil-Merodach a nyanya ku n'oka a langutisa nhloko ya yena ehansi a teka nhloko ya yena a yi veka exikarhi ka matsolo ma yena but being in the dungeon a ku swa mina swi herile Evil-Merodach u ta ku ni tsemeni u ni yisa xikerweni hi mhaka ya ku Evil-Merodach u sungule ku teka xitulu Nebukadnezar a hanya a n'wi sunda a ku tshama mina Evil-Merodach a ku ri n'wana wa Nebukadnezar a susa papa yena xitulwini va hanya se Jehoyakimi a tiva vubihi bya Evil-Merodach vito Evil-Merodach swi vula ku lowu a tihanyi vito Evil-Merodach swi vula ku lowo faya a nga tsetseleli vito Evil-Merodach swi vula ku lowo ka a nga ri na mhaka na munhu vito Evil-Merodach swi vula ku lowo dlaya vito Evil-Merodach swi vula ku lowo handzulela Evil-Merodach swi vula ku lowo tshikelela i vito ra yena aka ti-president ta misava president ya tihanyi emisaveni aka nkarhi wa kona a ku ri president Evil-Merodach a byi ri na tihanyi ngopfu mara siku ri fika ra ti 27 ta December hi lembe ra vu 37 ra ku khotsiwa ka Jehoyakimi maluka eka n'wina siku lera ti 27 ta n'hweti ya vu 12 hi lembe ra vu 37 ra ku khotsiwa ka Jehoyakimi a ku ri lembe na siku na n'hweti leyi Evil-Merodach a nga nghena exitulwini loko a ha ku vekiwa xifumu exitulwini ku tiko leri ri ya fumiwa xifumu hi Evil-Merodach loko siku leri a nga vekiwa xitulwini byi tlakuka Evil-Merodach byi mpela na tinguvu letiya to kokakoka hansi byi khoma leyin'wana byi hoxa hansi i tinguvu ta vuhosi phela byi teka leyin'wana byi hoxa hansi i hosi phela nkarhi wolowo nguvu ya kona yi na ncila lawo leha ncila wo leha a wu yimela ku va u koti ku hlula tinyimpi lomu u taku hi kona hi mhaka ya ku a teka vuhosi kusuka ka papa yena se swi vula ku papa yena tinyimpi leti va nga tilwa nguvu leyi a va yi mbala na byona se a byi yi teka ku tihosi letin'wana ti ta chava se ku hosi leyi lwi tinyimpi a swi vonaka hi nguvu ya ncila wo leha hi ku loko ku hluriwa hosi a yi fanele yi susiwa nguvu yi boheleriwa ka ncila wa hosi leyi nga hluli ku hluriwa hosi a yi hluvuriwa nguvu ya vuhosi yi boheleriwa ka ncila ya hosi lowu hosi leyi nga hluli mama wa mapume musima na micila yo kokakoka hansi se a mi ta kuma ku ncila wa hosi leyi nga lwa tinyimpi to tala wu sukela le nyangweni leyi yona yi ri laha hosi loko yi ku yi famba tihosi letin'wana ti vhe ti tumbela ti swi vona ku xiyisa lexi laha xi taku hi kona xi lwi tinyimpi leto tala enge na swi vona van'wana va tlakula byincila lebyiya va byi khoma kahle va swi vona ku hosi ku na lomu yi yaku kona yi tlakuka hi matimba yi famba yi kongomini in the dungeon laha ku nga pfaleriwa Jehoyakimi u tshamini a twa swigidi leswi nghenaka
a vutisa swimbochwa leswin'wana ku yi swigingi swa mali leswi nghenaka a vutisa na vatirhi va lava va kambaka va ka va va chekacheka a ku swigingi leswi ni swi twaku i swa mali va ku i swa Evil Merodach a ku swi herini swa mina mi tshama mi swi vona ku hi hosi yi vhakela na swimbochwa a khotsweni loyi u tela ku ta ni teka a ya ku ni dlayeni switepe swiya swi ku swi nghena a nyanya ku rhurhumela na ku tshemba na kume ku tlakusinyana nhloko a kwihi a kuma ku majinguvu ma kokakoka hansi a swi voko hi yona hosi Evil Merodach ma tiva Evil Merodach dyi nghena loko dyi fika dyi n'wi kuma a korhamiseli nhloko a hansi kasi ingaku na swi vona aka malembe ya 37 a ngheni aka prayer oven a ri xikhongelweni xa ku Xikwembu ku to ni tshika ni fisa sweswi na loko a korhamiseli nhloko a hansi loko hosi leyi nghena number 1 lexi yi nga fika yi xi endla yi ri Jehoiakim ololoxa nhamu ya wena lexi a nga swi langutelangi ku hosi Evil Merodach yi nga n'wi ololoxa nhamu kereke ya hosi prayer oven yi tela ku hi ololoxa tinhamu yi tela ku hi ololoxa tinhamu a hi languti a hansi hi swiyimo swa misava leyi no ni ku eka n'wina namuntlha hi huma tinhamu ti ololokini hi vona na lomu hi yaka kona hi ololoxa tinhamu hi vona swa le mahlweni hi vona swa la hi yaka kona hi vona ku humelela hi vona breakthrough ololoxa nhamu mzalwana ololoxa nhamu aka prayer oven xikhongelo xa prayer oven xi na matimba loko a ololoxa nhamu ya yena Jehoiakim wa hlamala u langutisele ku u lava ku byeriwa ku se hi ya xikerweni a byeriwa mhaka leswaku namuntlha wa huma a khotsweni u byeriwa hi Evil Merodach wa releasiwa namuntlha a khotsweni moni ku eka n'wina makhotso lawa a hi ri ka wona ha huma Amen. hi ri ha huma hi vito la matimba ra Yesu ha huma aka lembe ra 2025 ku ri tingani namuntlha ku ri ti 10 ta n'hweti ya vungani ya vu-7 hi ti 10 ta n'hweti ya vu-7 2025 mi ololoxiwa nhamu ma tshunxiwa andzeni ka khotso rin'wana na rin'wana haleluya kereke ya hosi ku nga va khotso ra mavabyi ma huma khotso ra xikweleti ma huma khotso ra xiyimo ma huma khotso ra xiyimo xa vukati ma huma khotso ra ku pfumala ntirho ma huma khotso ra ku feyila ma huma hi kona kereke exikarhi ka hina na ma huma hi vito la Yesu a hi ngo ha huma khotsweni vana va hina va huma makhotsweni maxaka va hina va huma makhotsweni na riliziwa andzeni ka khotso a mi hanya mi ri khotsweni n'wina khotso ra ku lorha milorho yo biha khotso ra mikosi khotso ra mitshikelelo ma riliziwa namuntlha hi ti 10 ta n'hweti ya vu-7 2025 swi tsaleni hansi vusiwana byi herini haleluya kereke ya hosi mi ta vula vumbhoni mi ku vutomi bya mina byi sunguli ku teka direction hi ti 10 ta n'hweti ya vu-7 2025 haleluya kereke ya hosi mi ta mi byela switukulundhuwa swa n'wina ya a ku wa huma a khotsweni prayer oven yi ta na tintswalo andzeni ka yona prayer oven yi ta na double package ya tintswalo andzeni ka yona tintswalo ta ku ololoxiwa nhamu tintswalo ta ku humesiwa khotsweni twanana loko Jehoiakim a ha hlamala
yi ri hosi eVilmeroda a vulavula khwatsi na yena a ku ri ro sungula president yi vulavula kahle na Ximbocho va ta vulavula kahle na n'wina vamakhelwani wa n'wina va ya vulavula kahle na n'wina manejara ya n'wina yi ya vulavula kahle na n'wina nkulukumba wa n'wina tirhweni u ya vulavula kahle na n'wina leri va ta vulavula kahle na n'wina nuna wa n'wina u ya vulavula kahle na n'wina nsati wa n'wina u ya vulavula kahle na n'wina vana va n'wina va ya vulavula kahle na n'wina vatswari va n'wina va ya vulavula kahle na n'wina vadyondzisi va n'wina xikolweni va ya vulavula kahle na n'wina ivi va ta vulavula khwatsi hi vito ra matimba ra Yesu loko mi nghena benge va le benge va ya vulavula kahle na n'wina loko mi nghena ka home affairs va ya vulavula kahle na n'wina loko mi nghena tiofisini va ya vulavula kahle na n'wina a taxini va ya vulavula kahle na n'wina a bazini va ya vulavula kahle na n'wina ivi va ta vulavula kahle na n'wina haleluya kereke ya hosi prayer offering ango prayer offering yi ri a vulavula kahle na yena a ku eka yena Joyiki hlula nguvu ya khotsi Amen. hi hluvula tinguvu ta khotsi a va hi vona hi ri ximbocho xa leswo biha a va hi vona hi ri mahlonga ya leswo biha namuntlha tinguvu leti a va hi hehla hi tona ta thyaka ta hluvuriwa ta susiwa hi lava ku ambexiwa tintshwa ovhene ya tlilina ovhene ya basisa ovhene ya hatimisa hi huma hi ambele tinguvu tintshwa haleluya kereke ya hosi kutani hi Vilmeroda a ku famba ni mi ya teka nguvu ya vuhosi ya nyuwana munhu loyi i hosi loyi a hi ximun'wana u fane ambala ku fana na hosi rito ra Xikwembu ri Yesu Kreste i hosi ya tihosi tihosi ta kona hi mina na n'wina hi nga tihosi ta kona hi fane hi ambala ku fana na tihosi a ku famba mi ya teka nguvu ya kahle ya xivungulungu nguvu ya vuhosi a ta kota ku ambexiwa yona Joyiki i nge na swi vona hi ku hatlisa hatla kerhakeriwa misisi kahle a nghenisiwa bathroom a hlamba a basa a saseka a tola mafurha endzhaku ka 37 years va mukhomi a ri na 18 years hi kona a vona mati ma kahle hi kona a vona ku keriwa misisi hi kona a vona swa kahle swo saseka a ambexiwa na nguvu ya nyuwana ya vuhosi loko Joyiki a ha hlamala hosiku ni kombela ku tekiwa xiluvelo lexi nga tlakuka ku tlula na xa mina kona xiluvelo lexi nga tlakuka ku tlula swiluvelo hinkwaswo xiluvelo i xitulu mara i xitulu xa vuhosi ni mi vona mi ku mi tshama xitulwini xitulu lexi nga tlakuka haleluya kereke ya hosi a xi tlakuki xiluvelo lexi ku tlula tihosi hinkwato na tihosana leti nga la tikweni ra le Babylon xiluvelo xa Joyiki xi fane u xi vona wa ha ta hi le kule va xi teka va xi tikireta xi ku tikitiki va ku Joyiki wena u tshama la xiluvelweni la n'wina tipresidente ta ndhawu na tihosi ta tidura mi fane mi hamba mi ta luva ehansi ka Joyiki va le ku teni va ta luva mi le ku teni va ta luva haleluya kereke ya hosi mi vona vana lava n'wina va famba hi matsongo va ta va kombela ku yiva va ta famba hi matsongo ku famba hi milenge swi nga ha endli mi va vona va famba hi matsongo va ta ku yiva
tlakuka se xi le henhla xiluvelo tintswalo te le ka prayer oven Joyiki ma ti vutisa a ti tova ku hi mina Joyiki mina a ti twa ku hi yena kasi laha handle ku sasekiso phela ni tshama in the dungeon 37 years Henry Bakwini kasi laha handle ku sasekile kereke ya hosi ku sukusela la namuntlha hi ko mi nga ta swi vona ku vutomi byi sasekile hi kona mi nga ta swi vona ku vutomi byi endlile vutomi byi sasekile amen twanani ifilme ro baka u ri aka Joyiki ku sukusela namuntlha a wa ha xavi grosa lowu i ntwanano wa vutomi hinkwabyo a ni lavi ku vona u khomi troli ku sukumeta tigrosa u ya dya na mina atafuleni u ya dya na mina atafuleni Jehovha wa teka tafula mahlweni ka vana lava hina Jehovha mi tekeli tafula mahlweni ka vana lava n'wina la ku tekiwa ka tafula i lembe ra 2025 la tekiwa tafula tekiwa vanhu lava hundza hi patu va na hlamali va tlenga ri dekeriwa vona kasi a ri dekeriwi vona ri dekeriwa n'wina vapiti suti va sasekile kasi tafula ri dekeriwa Davhida lexi nga le ku riseni u ta dya na mina atafuleni vutomi bya wena hinkwabyo se Joyiki a hamba a ya dya tafuleni na hosi ni vona vutomi bya n'wina se byi cinca ni ya dya tafuleni na hosi ya n'wina halleluya hi teka tafula na Yesu hi dya na tihosi halleluya kereke ya hosi loko Joyiki a ha hlamala a yo duwa xikhongelo xa prayer oven amen tintswalo leti u kombiwa hi siku rin'we hi ti 27 ta n'hweti ya vu 12 hi lembe ra vu 37 ra ku khutsiwa ka yena ku kombiwa tintswalo leti hinkwato prayer oven amen se hosi yi ku aka yena Joyiki a ni rivele swin'wana ku sukusela namuntlha ni ta hamba ni ku holela siku na siku mu vona xikwembu lexi mu vona xikwembu lexi halleluya ni ta hamba ni ku holela siku na siku yi hosi yi sungula ku n'wi holela siku na siku yi n'wi holela mali ya kahle every day a hola Joyiki loko a vutisiwa ku a ku tlanga yena namuntlha la a ku a va tlanga wa hola loko a vutisiwa ku dyini u xurhini namuntlha a ku a ni dyi kahle ni xurhini wa hola fambani mi ya hola siku na siku ku hola siku na siku i ku hanya hi profit hi huma ka layini ya ku hanya hi salary hi ku salary is a bribe vo ku bribe ku u nga yi mahlweni fika ka level ya ku hanya hi profit salary ya vava tibyeli ku loko vo pfuka va ku tirhi wu herini u ya hanya hi yini ku ya amahlweni salary ya vava mara profit n'wina mi nge le ku tirheni ku kumiwa salary yeleyo a yi planeni swin'wana leswi swi nga ta mi nghenisela mali siku na siku ku na loko va ku tirhi wu herini mi nga vi frustrated mi swi tiva ku ni na laha ni nga titshega hi kona ku hola siku na siku i ku hanya hi profit. What is success? Success is something you attract by the person you become. Success is something you attract
by becoming an attractive person. Swa kahle swo kokiwa. U swi tisa la kusuhani. Tibyeli ku mina loko ni huma la ofenini ni la ku hola siku na siku. Yes. Haleluya kereke ya hosi. Kahle ku rhandza ka Xikwembu a ku ri ku loko ri pela hi nghena tindlwini ta hina a hi fane hi hlayela timali ku dyambu ra namuntlha muti luwa ka Mashava kumbe wa ka mani vula ni xivongo xa n'wina Ka Mabasa. kumbe wa ka Chauke kumbe ka Mabasa kumbe wa ka Baloi kumbe wa ka mani vula ni xivongo xa muti wa ka n'wina ku navela ka Xikwembu a ku ri ku siku na siku muti wa ka Mabasa. a wu fanele ku tshama ehansi na vana ku hlayeriwa mali leyi nga nghena edyambyini. Va hlamuseni kwalamu ku hi siku ri hlayela mali muni le kaya? Loko mi hola siku na siku, loko ku na ntirho lowu mi holaka salary, ya salary yi ta nghena mi nga zi mi yi langusa no yi langusa. Mo ni bye xihundla lexi n'hweti yi lehela munhu loyi a nga ri ku na mali. Loko ka mi nga swi tivi n'hweti yi leha ngopfu aka munhu loyi a nga ri ku na mali. Munhu loyi a nga na mali o hlamala n'hweti yi herile hikuva a nga yi ritangi hi mahlungati. Ku na mali leyi nghenaka ka tiakhawunti munhu a ya yi vona endzhaku ka 2 months kumbe endzhaku ka n'hweti hi lero a nga tshami a langutile lahaya kumbe seji un'wana na un'wana wa languta ku a ku nghena nyana swin'wana na a nga ha languti no languta. Why na u hanya hi profit u hola siku na siku na mkatekisa holani siku na siku holani siku na siku hi vito ra matimba ya Yesu. A hi kuleni tanihi kereke ya Xikwembu hi fika ka position ya ku hola siku na siku. Loko mi hindza ka Malamulele vona lava va tshami va ka va xavisa matamatisi mi twa ingaku lavo va ku ti hluphekeleli la va lava va hlaye mali ya kahle vona madyambu ya serious. Nkarhi wolowo mi kuma ku n'wina mi koka xithele mi ku mi jika na ndhudhu ku dadamisiwa na titsongo ti hana mafurha titsongo ta kona dyambu hinkwato. Un'wana ka ku airtime mi ku vo huwa loko ri pela va hlayela mali aka ku cool time liya swa endleka loko na madyambu a hlayela a kumeka a 8500 hi dyambu n'wina mi heti mali muni aka dyambu leriya mi tulu hi lowo cool time. Loko ku ri ku hi dyambu 500 wa hi endla hi n'hweti u ta va endle mali muni n'wina mi tiva kumeka. Loko ku every day u meka sure ku 500 wa hi endla nkarhi wun'wana fa yi tluleka 600 nkarhi wun'wana hi n'hweti u va a endli mali muni. A hi fikeni ka position ya ku hola siku na siku. Hi swi endla njhani mufundhisi loko ma songa sele? Xavani na masimu mi rima. Loko wo rima tikhavichi ti pfumela lahaya siku rin'wana na rin'wana loyi a fikaka hi ta xava khavichi mali yi nghena siku na siku. Every day loko va ka va xavete tikhavichi swi vula ku wese u le ku holeni siku na siku. Mara hi hlupheka hi tshama henhla ka misava yolomo ene loko yi lava ku mi komba ku yi nonile misava ya ka n'wina mi teka tamatisi ro bola mi ri cukumeta laha ri nga ta wela kona ri lava ku mi komba ku weno phela misava leyi nonile wena u ni cukumeta hi ku ni bolini na ku ku komba ku a wu tlharihanga ri mila ri tlhela ri tswala matamatisi mo talo mi tlhela mi nga ri cheleti ri ku ni ta kula ngopfu a wu nga ni cheleti mi kuma mutamatisi luwa wu kula tamatisi loko se ma sungula ku tsundzuka se mi na n'wina tshinelela se tamatisi leri mi nga ri cukumeta siku rin'wanyana ku komba ku mi tshame henhla ka misava yo nona Misava vana wa hi hina. khomeleni kwalaka ku va a hi fike ka position ya ku hanya sala muna mi nge le ku tirheni loko mo tshika mpfhuka mi timekini mundzuku vana van'we mi nga va siyela yini ka akhawunti ku na yini
na n'wi mi tirhelaka ka government loko wo timeka va nga sala na yini vana va wena va nga swi kota ku sala va hanya mali ya ku yi tlhela dyondzisa na xikolo va sala va heta na ku na yini ku sukusela u sungule ku tirha ku na yini lexi loko wo famba ku nga va siyela ku xona vo famba loko wo famba hi ta va siyela hi vasati va hina ku ta sala yini a hi fikeni ka position ya ku hola siku na siku n'wina vantshwa mi nge le ku kuleni swiyimo swa mindyangu leyi mi hanyaka ka yona mi swi vonini mi kuleni ka swona ti byeli ku hi mina ni nga ta cinca xiyimo xa ndyangu ni ya va munhu wo sungula ku hola siku na siku aleluya kereke ya hosi yi hlayeni kwana ka verse number 30 yi hlayeni futhi verse 30 lava ka hi kuma va nga hi pfuna masiku hinkwawo hosi ya le Babulona a yi pimela Yoyakimu swo tihlayisa ha swona swi ve tani ku kondza a fa. ni kombela mi yi hlaya na hi xilungu Day by day, the king gave Jehoiakim a regular allowance as long as he lived. as long as se na ha hefemula wa hola xisa lexiya ntsena xi pfuka xi ku xi hefemula siku rero xa hola a xi hola siku na siku misava leyi na loko ka u nga pfukangi va ku yisa kwele u ku na medical aid va ku yisa ka swibedhlele leswiya swo tlakuka a swi bihangi mara va endle ku medical aid yi hatla yi hela u ta tshamanyana vhiki nyana u twa inge swa ha ri kahle ku sungula ku foyineriwa va ka n'wina ku va na mi ta teka munhu wa n'wini se u heta mbhele va vo ku mali se yi herile a hi holeni siku na siku kereke ya hosi tanihi kereke hi fanele hi kula hi ndlela liya ya ku endyangwini wa ka n'wina ku va na dokodela ra kwalaha ndyangwini mi swi tiva ku dokodela ra laha mutini i Dr. Mani leri pfaku ri taku ri ta mi kambelanyana mi pfa mi ya mi ya tatisa matimu ka doctor u pfa u kamberiwa nyana ku swivindli swa ha ri kahle hi sweswiya swo taniya no vulela ku u nga va na dokodela ra wena u swi tiva ku leri hi dokodela ra mina swi ku swi tika siku na a hi holeri siku na siku Jehoiakim a hola siku na siku prayer oven yi cinca xiyimo yi ri mhaka leyo hola siku na siku u holi ku kondza a hundza misaveni a ka hola every day naswona a hola mali ya kahle tintswalo leti a ti ve henhla ka n'wina prayer oven a yi ve henhla ka n'wina a swi kene na mina kaya lava hi ya khongela hansi ka rito leri a ni swi tivi ku n'wina xiyimo lexi a mi ri ka xona mi pfaleriwe malembe mangani mara namuntlha mahungu mi kombiwa tintswalo ta ka prayer oven a hi ngo prayer oven a hi ngo onto ya xikhongelo haleluya kereke ya hosi a va twenge vo hi xanisa kasi a hi ka prayer hi nge humi ha ha fana na le sungula lava hi ya yimbelela risimu leri nga ta hi axara hi ya khongela hi kwelu ka hina hi ku xikwembu hi pfuni tintswalo leti u nga komba Jehoiakim a ti lava na hina hi ku a ku ri tintswalo leti a nga ti langutelanga hi mhaka ya ku a kombiwa tintswalo leti hi nala lowukulu lowo chavisa mara a kombiwa tintswalo hi Evil Merodach lowa tihanyi risimu hi ya khongela hansi ka tilo